Bakwethu ukudibana njalo uhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule olamukelayo ngumfundisi Esindlovu ikhamba labafundisi bamabili amajaha kompofu CK lo OP Mpofu uzakuthi balamukele. Siyabonga mfundisi, salibonani balaleli, siyadibana njalo kuhlelo lwethu buza iBhayibheli likuphendule okhulumayo ngumfundisi Mpofu CK. Salibonani balaleli, sesihlangene njalo ehlelweni lwethu lamaviki wonke lapho esifunda khona ndawonye ilizwi likaNkulunkulu. Kumthandazo wami ukuthi umoya engcwele aqhubekele phambili esincedisa esikhanyisela sipha ukuzwisisa lamandla ukuthi ilizwi leli sililalele. uNkulunkulu sengathi angasenzela umusa ngumfundisi OP Mpofu. Siyabonga. Siyabonga bafundisi, siyabonga balaleli. Ithini imphinde inombolo zocingo engiziphinda amaviki wonke u-0718444196 uma ufisa ubana uzwisise lo mbuzo unincazelo thumela khona lapho umbiko wakho. Noba ufuna ugwalo The Great Controversy, impikiswano enkulu phakathi kwaKristu loSathane, ugwalo othi ungalubamba ungalubeki phansi sikunika mahala. Bafundisi, kasingeneni singena balaleli endabeni yethu kaSambulo sisahluko ngesika 8. Sizacela umfundisi uCK njengamaviki wonke asibalele. Siyabonga mfundisi, nizafunda isahluko ngesika 8 esikaSambulo amavesi amahlanu akuqala. Verse 1 ithi yona ke kuthe lapho iwundlu livula uphawu lwesikhombisa kwaba khona ukuthula ezulwini okwesikhatshana. Ngase ngibona izithunywa eziyisikhombisa ezimi phambi kukaNkulunkulu zinikwa uphondo eziyisikhombisa. Kwase kufika esinye isithunywa sema ngase-altare siphethe umganu wegolide wokutshisela impepha. Sanikwa impepha eningi ukuba siyinikele kanye lemkhuleko yabo bonke abangcwele phezu kwe-altare legolide eliphambi kwesihlalo sobukhosi. Intuthu yempepha yathunqa esandleni sesithunywa yahlangana lemkhuleko yabangcwele inyukela phambi kukaNkulunkulu. Isithunywa sasesithatha umganu wokutshisela impepha sawugcwalisa ngomlilo ovela e-altareni, sawuphosela emhlabeni. Kwasokusiba khona ukuduma lomsindo lokuphazima kombane lokuzamazama komhlaba. Siyabonga ngihle ngitsho bafundisi ukuthi iBhayibheli lesindebele kalifaki ukuthi okusesilungini lapha uverse 1 ukuthi half an hour. Ngibonani angazi ukuthi abatolikayo bakukhutha njani kodwa kwasilungu kukhona. Siyabonga mfundisi ukufunda. Umfundisi OP akusihlukanisela imbambo lomgogodla lapho uhluba indlu ekhasini. Sikhuluma ngani lapha? Siyabonga. Usahluko 8 lo sahluko 9. Sesifike esigabeni lapho esikhuluma khona ngamacilongo ayisikhombisa. Amacilongo kuthiwa ngama-7 trumpets. Ngingazama ukuthi ngihlukanise laphana chapter 8 verse 1. Ungincede mfundisi, icilongo kanje luphondo? Oluphondo. Luphondo. Singakufanisa lophondo olukhalayo. Yes. Phondo olukhalayo. So lapha bengisafisa ukuthi ngichasise ukuthi uverse 1 uqedisa umbono oqalise ku chapter 5. Uveza uphawu lwesikhombisa. Then chapter 8 verse 2 sokuqala umbono omutsha. Yikho ubona sesibuyela ezulwini futhi sesibona umsebenzi wenziwe ezulwini wokuchisa impepha. So lapha sokuyisingeniso somunye umbono okhuluma ngamacilongo ayisikhombisa. Bayabe kungangcono mfundisi ngiyacabanga la ukuthi uyithathe le uyise ku7 uverse 1. Esikunanzelela futhi ukuthi izahluko lamavesi abekwa ngemva kwesikhatshana. Ukuthi iBhayibheli lona livele labhalwa qhubeka kunjalo kungabaniswanga. So yikho esingakutsho lapha. Sesikhangela lapha uzananzela ukuthi kuSambulo la kulezinto eziningi okuthiwa ziyisikhombisa inombolo leyo. Sithe thina sesike sathinta esithe thina ngamabandla ayisikhombisa. Sathinta esithe thina zimpawu eziyisikhombisa. Athe sesithinta amacilongo ayisikhombisa. Sifisa ukuthi sinanzelele kumbe sichasise ukuthi amabandla ayisikhombisa
impawu eziyisikhombisa, amacilongo ayisikhombisa, kubizwa ngolimi lwesilungu kuthiwa ngama-recapitulating scenes. Kumbe izehlakalo eziphindaphindayo ngesikhathi esifanayo, kodwa kutshiyene ukuthi zigcizelelani. Ngezinye indlela ama-7 seals ama-7 churches, 7 seals, 7 trumpets kwenzakala ngesikhathi esifanayo, kusukela ekuzeni kwakuqala kukaJesu kusiyafika ekuzeni kwakhe kwesibili. Kuyabe kuphinda, kodwa kulokhu kugcizelela okutshiyeneyo. Ngokwencazelo ungakhangela amabandla ayisikhombisa. Amabandla ayisikhombisa aveza ukulunga kukaJesu, enguye othungamela ibandla lakhe. Yikho uzabona uJesu ehamba phakathi kwebandla kumbe phakathi kwezinto eziyisikhombisa. So yikho ogcizelelwa ngamabandla ayisikhombisa. UJesu ulungile, nguye okwazi isimo sebandla, nguye futhi olawula ibandla. Ngamabandla ayisikhombisa lawo agcizelela ukulunga kukaJesu lokuthungameli bakhe ebandleni. Then bese usiza kuzimpawu eziyisikhombisa, ama-7 seals. Izimpawu eziyisikhombisa zithi uJesu ungumnini lwazi lonke, uyayazi imbali yebandla lakhe kuze kuyefika nini ekucineni, ngoba nxa eqhaqha izimpawu lezi uveza imbali yani yebandla kusukela ekuzeni kwakhe kwakuqala kusiye ekuzeni kwakhe kwesibili. Then amacilongo la yisikhombisa, ama-7 trumpets, lawo aqalise ekuzeni kwakuqala kukaJesu kusiye ekuzeni kwesibili, kodwa sokugcizelelwana uJesu uyahlulela abantu abangamukeli intando yakhe. So uJesu angachumayela ivangeli kulesikhathi lapha athi abantu laba sengibabekezile kwesikhathi eside kabafuni kungamukela, abe sebahlulela ke ngendlela ezitshiyetshiyeneyo esizazithinta nxa singenisa indaba leyo. So ama-7 trumpets agcizelela ukuthi uJesu uyahlulela abantu abaphikelela bephikisana lentando yakhe kokuphela. Ungakadluli mfundisi, ngenye indlela kuqala kube lesixwayiso, kunjalo kube sokusiba lokwahlulela, kunjalo. Kakuqali ngokwahlulela. uNkulunkulu kahluleli bantu engazange athumela isixwayiso phambili. Njalo futhi isixwayiso sakhe siyathatha isikhathi eside belokhu ebekeze. Amos 3:7 engazange aveze imfihlakalo yakhe kunceku zakhe abaprofeti. Ngiyakukhona kade ukuthi khona uNkulunkulu engakalethi ukwahlulela uqala alethe isixwayiso, kunjalo. Ngenye indlela kasonjongo yakhe ukujezisa abantu, kunjalo. ufuna ukuthi abantu ngabaphenduka bonke, kodwa abantu anti bazikhethele ngaba ngeke futhi ababambe ngamandla. Futhi simpofu ake sikhangele ukuthi kade vele wana amacilongo, uthe amacilongo ubala lapha esindebeleni ibala lithi senza icilongo ngithi chapter 8 ngamacilongo ngithi ngenza nje ukuthi uyeqiniso bona ngithe ngamacilongo verse 2 khayini verse 2 ekucina ithi ngase ngibona izithunywa eziyisikhombisa ezimi phambi kukaNkulunkulu zinikwa impondo eziyisikhombisa. Esindebele kuthiwa zimpondo. Zimpondo. Kungenza wathi isizulu sithi ngamacilongo asidlule. Kungenzakala yenza ukuthi abakhuluma isizulu basizwe sikhuluma ngemfundiso wami. Kwakusebenza njani kuTestament elidala manje sike siyabonga mfundisi, siyaphinda futhi esike sakuthinta laphana. Singafunda incwadi kaManani. Iyo engifuna ukubana ke siqale ngayo. uManani mu-10 ivesi ngelika 9. iBhayibheli lithi lona lapha kuManani mu-10 ivesi ngelika 9. uNumbers ngesilungu uNumbers ngesilungu ithona ke kuzathi lapho liphuma impi elizweni lakini ukuyakulwa lezitha ezilincindezelayo lihlabe umkhosi ngezimpondo kuba inkosi uNkulunkulu wenu ilikhumbule ikhululwe ezitheni zenu. So sinanzelela lapha ukubana ke impondo lezi zazisetshenziswa ukubana ke kuxwayiswe ngengozi ezayo. Ngokwakuqala lokho esikuthola encwadini kaManani mu-10 ivesi ngelika 9 lo Nehemiah futhi mu-4 ivesi ngelika 18. Ungakadluli mfundisi anti sikhuluma labantu abanye abalapha kubulawa leZimbabwe bangabe bisazivuvuzela. Awubonike. So ke ivuvuzela laliyana ke yayichaywa izolo khona ngale koIsrael ilungiswe ngempondo. So yayichaywa ke kwenzela ukuthi isizwe sihle sazizwe ubana ke kulengozi ezayo. Ungaya kuLevi
ngu-23 ivesi ngelika-23 lelika-24 lakho futhi siyatshelwa ukubana-ke kwakumenyezelwa izehlakalo eziqakathekileyo kakhulu ngophondo kuleve ngu-23 ivesi ngelika-23 lelika-24 ithona-ke inkosi yathi kuMose tshona ebantwini bako-Israyeli uthi usuku lokuqala lwenyanga yesikhombisa luza kuba lusuku lokuphumula kini, usuku oluyisikhumbuzo olumenyezelwa ngokutshaywa kwezimpondo kube lenkonzo enkulu ngalo. So lolu kwakulusuku lwenkonzo ukuze abantu babekwazi ukuthi usuku lwenkonzo solufikile-ke kwakumenyezelwa ngani ngophondo. So ngiyacabanga mfundisi ngenzela nje ukuthi abalaleli labo bakufaka empilweni zabo. Angithi khathesi ngiyakwazi ukuthi amapholisa sesithi hayi kakungenziwa kakhulu. Nxa kuvuka kungumnyaka omutsha kuqhumisa kuthiwa lokho izinto ukuthi ama-crackers bukayo lokhu ukumemezela umnyaka omutsha ngenzela ukuthi khonokho kube lula ukuthi abantu lalele bakuzelula ngento abazijayeleyo. Kunjalo sibili mfundisi wami. So kwakusetshenziswa ukumenyezelwa izehlakalo eziqakathekileyo. Okunye nje kwakumemezela ezinye izehlakalo futhi sizazithola lapha kuJoshua isahluko sesithupha ivesi ngelika-15 nelika-16 sizafunda futhi lapha ivesi ngelika-15 ithona ngosuku lwesikhombisa bavuka ekuseni kakhulu emadabukakusa wawubhoda umuzi kasikhombisa ngendlela efananayo kwaba ngalolu suku kuphela abawubhodayo umuzi kasikhombisa. Verse 16 ngesikhathi sesikhombisa nxa abapristi sebekhalisile impondo uJoshua wathi ebantwini memezani ngoba inkosi ilinikile umuzi. So lapha kwakuyisehlakalo sokunqoba lokukholwa emandleni kaNkulunkulu ukuthi sebebhodile-ke uNkulunkulu uzangenela-ke wenziwa ngokutshaya uphondo. Ungafunda-ke okokucina kwabaseThesalonika bakuqala isahluko sesine ivesi ngelika-16 uphondo lusetshenziswa njalo ukumemezela ukwahlulela kukaNkulunkulu ngolimi lomzini esingathi i-judgment. First Thessalonians 4 ivesi ngelika-16 ithi ngoba inkosi uqobo iza kwehla ivele ezulwini ngomdumo ngokumemeza kwesithunywa langokukhala kophondo lukaNkulunkulu labafileyo kuKristu baza kuvuka kuqala. So uJesu nxa esesiza kuzaba khona ukukhala kophondo, ukukhala kwempalampala ezavusa labafileyo. Ngizama ucabanga ukuthi ufundisi yabile uthiwa ivolume yabile amandla angkanani ezazwakala umhlaba wonke. Kunjalo mfundisi Uzamangalisa kakhulu. Thina esakhula siselusa emakhaya sasibizana kukhona ukuchaya ngezandla kuthiwa angazi la sithi kuyini lokufaka soyeza ubusuthela ukhwelo konke khona okhana kodwa lapho ukhuluma ngokuthi impalampala uphondo luzakhala oluzazwakala emangcwabeni. Haleluya. Siyabonga oluzazwakala emhlabeni wonke kanye. Inzima leyo ndaba. Mfundisi OB, indaba yokwahlulela le emenyezelwa zimpondo eziyisikhombisa. Siyabonga. Njengoba sekuthintwe lapho ukuthi impondo lezi eziyisikhombisa zimemezela ukwahlulela. So sifike sikhangele ukuthi uNkulunkulu yena uvele wahlulela njani. Ungakhangela lapha uPetro waqala ngo4 iversion lika17 iyasipha indlela uNkulunkulu ayahlulela ngayo. Ithi yona ngoba isikhathi sesifikile sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu. Ngakho uba kuqala ngathi kuza kuba yisiphetho bani kulabo abangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na. So iBhayibheli lapha ithi yona ukwahlulela kuqala endlini kaNkulunkulu. Ngezindlela uNkulunkulu uqala ngokwahlulela labo asebevezelwe intando yakhe babayazi. Ngesizathu sokuthi uNkulunkulu kahluleli umuntu sike sakuthinta ukuthi uNkulunkulu kahluleli umuntu engazange amvezele intando yakhe kuqala. Umuntu waba sesigabeni sokuthi akhethe into anjani ayaziyo. So lapha sibona ukuthi uNkulunkulu uqala ukwahlulela abantu abamaziyo kumbe endlini yakhe ebandleni lakhe. Ungahamba
Ezekiel chapter 9 ivesi ngeka 6 iyasitshela futhi ukuthi kuthiwa amadoda abulalayo atshelwa kwathiwa qala nini ngabadala bebandla ukubulala. So indaba abadala bebandla yibo abale privilege yokwazi ngcono izinto zikaNkulunkulu. So uNkulunkulu nxa esahlulela uqala ngabantu maziyo ngcono, kumbe ngithi mina uqala ngabantu asebethunyayizwe ivangeli babalazi. So nxa sikhuluma indaba le eyamacilongo ayisikhombisa, khona lokho yiprinciple eqathekileyo nxa siwachasisa ukuthi uNkulunkulu nxa esahlulela kaqali ngomuntu ongazi intando yakhe, kodwa uqala ngomuntu oyazi intando yakhe, oseke wayifundiswa wabekezelelwa okwesikhathi esithile. Then uyabe sesigabeni sokuthi angahlulelwa angaze athi yena bengingakwazi ngoba uyabe vezelwe intando kaNkulunkulu. Ngeyindlela mfundisi nxa ulwazi olalo kweyindawo mbona umuntu sikhona benilebhuku leli kodwa ngaze ndibale sithi uzawahlula ukudlala athi ngalalo kunjalo ngoba wena ulwazi oluphiweyo kawufani lalwana uyabe sesigabeni esingcono. Kufana lomuntu okade ehamba esikolo umnyaka wonke abe sebhala itest lo muntu obuye esikolo namuhla. Nxa ubakhangela vele abalingani abantu laba ngolwazi, ngoba omunye ube lomusa ukungena iclass umnyaka wonke, omunye kawuthola ngomusa onjani. Yes, siyabonga mfundisi. Ngingakayi kusikhe ngeyindlela thina njengabafundisi okwethu kwahlulela kuzabadlula abantu uNkulunkulu uzaqala ngathi kunjalo. Thina siphambili sonke sithi singabafundisi esithwele iBhayibheli esilolwazi sifundisa abantu kunjalo. Kumele kwethu kwedlule kwabantu. Itsho njalo ngibona kule verse kumbe uPetro othi ngakhaleli kuba ngabafundisi ngoba lezakwahlulela uJacob zakwahlulela ngokwahlulela kunzima kakhulu ngoba umuntu ongumfundisi uma ungumthungameli uyabe elamathuba amaningi ukuthi abe lolwazi. Nxa engasasebenzisanga kuthi ukwahlulela kwakhe kuyabe sezingeni eliphezulu. Ake sikhangeleni lapha sikhe umfundisi ophinda bayikhulumayo ukuthi uNkulunkulu izibonelelo esilazi eBhayibhelini ngendlela ahlulela ngayo kumbe ahlulela ngayo. Siyabonga kuze simzwisise. Siyabonga. Isibonelo sakuqala esizasikhangela ngesokwahlulela kweSodoma leGomora esisithola encwadini kaGenesis. Iqalisela ekucineni kukaGenesis isahluko sika 18 lo Genesis isahluko sika 19. Sihlangana lapha loNkulunkulu ehamba lezithunywa ezimbili bevakatshela uAbraham. Ngabe befika uAbraham uzibonela izihambi abe secela izihambi lezantu izingene. Nxa sebelungisele ukudla laphana kulapho uNkulunkulu aveza khona icebo lokuthi ngizwile ububi beSodoma leGomora, so sengehlile ukuthi ngizebona yini ukuthi kunjalo. Athi nxa sokunjalo ke abe seveza ukuthi uhambo lwabo ngolwani. uAbraham abeseqalisa ukuncengela ngoba wayekhumbula ukuthi kulomntwana umfowabo Lot khona phana eSodoma leGomora. Ngemva kwalokho ke nazo siyazibona izithunywa ezimbili ziyaqhubekela phambili. Xa zifike eSodoma leGomora uLot laye uhlezi emasangweni uyazicela yena uzibonela abantu. Nxa ezicela ke zingane ziyale ekucineni ziyavuma. Abantu beSodoma leGomora ngenxa yokuthi basebejayela umkhuba wabo omubi sebeqhubekela phambili ngezenzo zabo. uLot aphume phandle athi hayibo musikwenza njalo lezi izethekele ezingaphansi kophahla lwami. Bona nje basebejayela into yabo. Baba wazama ukukhulumisana lezakhamizi zeSodoma leGomora azimlalelanga. Ingilosi lezana zaseziveza ke ukuthi akasobantu nje zingilosi zabachaya ngobuphofu zadonsela uLot phakathi. Zasemtshela ukuthi ke hamba uyedinga abantu abakho loba abakhwenyana abalapha liphume ngoba iSodoma lenze njani lizakubhujiswa. Kodwa ke uLot lomkakhe bonke bakhitshwa eSodoma leGomora kodwa umama wakhangela emuva. So uzananzelela ukuthi uNkulunkulu nxa esahlulela kaphongo kwehlulela engazange alethe isixwayiso. Uyaletha izixwayiso abantu babe sebekwazi ukuthi kuyini okumele bakwenze. Bangayekela ke then uNkulunkulu uyehlulela ngoba sinanzeleka kakhulu umkaLot hantsho kwathiwa linganyemukule emuva. Kodwa ke sebeke bakhitshwa phandle laye wabanjwa ingilosi zambamba ngezandla zamkhuphela phandle komuzi. Kodwa ke laye uthe nxa esizwa sokudilizwa iSodoma leGomora wenze njani? Wamalela wakhangela waphenduka kwaba isiduli sesawudo. So uNkulunkulu nxa esehlulela uyehlulela ngemva kokubana ke esinike izixwayiso ezithile. Siyabonga. Esinye isibonelo sokwahlulela kaNkulunkulu lapha emhlabeni sitholakala kuLevi 10.
ungafunda khona iverse 1 no 2 kodwa ngizafunda uverse 2. Ithi yona ngakho umlilo ovela enkosini wabaqothula basebesifa phambi kwenkosi. Lapha kukhulunywa ngoNadabu lo-Abihu amadodana ka-Aaron. Uverse 1 uthi yena bahamba tempelini likaNkulunkulu bachisa umlilo ongcolileyo kumbe ongafanelanga. Kwangamelanga bawuchise. So uNkulunkulu wahle wabahlulela khonapho. Wabahlulela njani? Ngokuletha umlilo ovela ezulwini njengeSodoma ngathi lakho kwana umlilo ovela ngaphi ezulwini. Lapha lakho sibona kusina umlilo ovela ngaphi ezulwini. So kwenye isikhathi nxa abantu bengaphikisana lentando kaNkulunkulu siyabona ukuthi uNkulunkulu angababekezelela kwanele anganisa umlilo ovela ezulwini uchise abantu. Kungenzakala yini mfundisi ukuthi sokulesikhathi laba abafana into yabo beyenza le? Kunjalo. Abafana bangikhona babevele sebejwayele ukwenza into ezingalunganga bedelela umsebenzi kabani kaNkulunkulu. Mfundisi CK ubani omunye bese isibonelo ngasinika sona sisibange emaphethelweni ukuthi isibonelo sithola encwadini kaDaniel isahluko sakuqala. Ivesi lakuqala ngiyafunda lapha ithona ngomnyaka wesithathu ukubusa ukaJoakim inkosi yakoJuda. uNebukadneza inkosi yaseBhabhilona wafika eJerusalema walivimbezela. Sinanzelela ukuthi uNebukadneza lesizwe samaKhaladiya kumbe samaBhabhilona bengakanqobi iJerusalema baze balichise ngomlilo. Weza amahlandla aze aba mathathu. Okwakuqala weza wafika walivimbezela kulapho athatha khona uDaniel labanye bakhe wahamba lapho. Okwesibili futhi wachiya efakile umbusi owakumele athembeke kuye. Kodwa umbusi lo wayemfakileke laye futhi wayengeka wazama ukuyaphephela ukudinga uncedo kwabaseGibhithe. Waphenduka futhi wabuya futhi wazathumba ke kulapho athatha khona izitsha zenkosi. Kodwa ke baphinda futhi benza into efana nayo futhi. Uthe nxa esebuya ngokwesithathu kathesi kulapho achitha khona iJerusalema waze wanikela leJoakim ezandleni zikabani zikaNebukadneza. So uNkulunkulu wabanika izixwayiso ezintathu engakadilizi iJerusalema. Kusitsho ukuthi uNkulunkulu uyabe baphila ithuba wabatshela futhi ukuthi uNebukadneza angabuya lingamelani laye lizinikele kuye. Kodwa bona basebezama ukudinga izizwe ezingabancedisa ukuthi bamelane loNebukadneza. Ngiyabonga mfundisi. Ithemba wafundisi singakadluli lapha lizakubeka kwesobala. Ukubalaleli kutshoni kithi. Kunjalo. Ukuthi uNkulunkulu kimi njengomuntu utshoni. Kunjalo lesimo lithi long suffering. Kunjalo. uNkulunkulu ubekezela kwakhe kuyanabula ukudlula esikwazi. Kunjalo. Uthini obi? Siyabonga. Bengifisa ukuthi ngigcizelele khonapho ukuthi ungakhangela izehlakalo lezi ziyabe senzakala ngemva kweminyaka eminingi kakhulu elokhu ebekezela kodwa ezikhathini eziningi thina kwesinye isikhathi sithatha iadvantage yokuthi uNkulunkulu njani uyabekezela. Sibone sengathi ngekaboni bese sisenza ngabomo. Kodwa kumele sifunde ukuthi uNkulunkulu angabekezela kuyafika komlindo uyacina. Lapha athi hayi ukuthi wena vele kawufuni uyazuye equmzile. Umzili uyequmzila. Ungakhangela futhi indoda le okuthiwa nguBelshaza. Nayo yahlulelwa nguNkulunkulu futhi. Ungafunda uDaniel 5 iverse lika 3. Ithi yona njalo basebethatha izitsha zegolide ezazithethwe etempelini lendlu kaNkulunkulu eyayiseJerusalema. Inkosi lezinceku zayo labomkayo lezancinza zayo banathela kuzo. So thatha izitsha ezingcwele enathela kuzo. Ungayibala usiya phambili iyakutshela ke iBhayibheli ukuthi kwabonakala sekubhale isandla emdulwini. Ungafunda ikakhulu evesini ngelika 7 usehlala kwabhala isandla emdulwini esasiveza ukuthi Belshaza umbuso wakho usufike emaphethelweni. uNkulunkulu uzawahlukanisa awunika amaMede lamaPersia ngoba wena ulinganisiwe esikalini wafunyanwa ulula. So isikhathi sasesijayile. So endabeni lezi sifundani endabeni kaJehoyakim sifunda ukuthi nxa singabe lokho sisona uNkulunkulu uyasusa ihawu lakhe elisivikelayo. Izitha zethu bese zinjani bese sikhulela ngeindlela ahlulela ngayo. Ngingabe lokho ngisiba lenkani uNkulunkulu uyagcina esusa ihawu lakhe. Izitha zami zizenzele umathanda. Yikho sibona lapha kuBelshaza la kuJehoyakim. Babe lokho bephikelela ekwenzeni okungalunganga bephikelela uNkulunkulu wasusa ihawu lakhe. Izitha zayenze njani zabanqoba. Ngeindlela uNkulunkulu ahlulela ngayo futhi yona le. Ngiyafuna sibe bafitshane kwenzela ukuthi
singanika ngiselele emntwini ngamunye ngamunye. Fundise ekucineni. Isibonelo sokugcina lapha sikhangele izehlakalo ezayehlela ilizwe laseGibhithe ngesikhathi sokukhululwa kwabantwana bakwaIsrayeli. Uzananzelela ukuthi kwaba lenhlupho leziyana ezaba khona. uMose waqala waphosa ilokuzeni intonga yakhe yaba yinyoka. Labo benze okufana nayo wathi hayi kasonkulunkulu. Kwaze kwafika ku chapter 13 lapho kwafa khona amazibulo. Lapho uFaro agcina evumile ukuthi babakhulule abantwana bakwaIsrayeli. Sebakhulule futhi sebehambile ungenwa isilingo sokubalandela ukuthi sizasetshenzelwa ngubani. Chapter 14 kulapho esesihlangana khona kathesi abantwana bakwaIsrayeli bacaphulwa ndolo olubomvu ukuvuleke indlela la yabe sesithi ukuthi ngilandele kwaba yikucithwa kwakhe khona lokho. So sinanzelela lapho ukuthi uNkulunkulu engakayenzi ulutho uyaqala azise inceku zakhe okuza kwenzakala ukuze inceku zixwayise abantu emhlabeni. So izifundo zona lezi zikaSamuel lezikaDaniel esiphezulu kwazo umfundisi wamothandekayo izifundo esizivezela izehlakalo zensuku zokucina lapho esiphila khona okudinga ukuthi umlaleli akunanzele ukuthi sesensukwini zokucina enze ukukhetha okufaneleyo ngoba uNkulunkulu kakusoze kuhlale kuhamba kunje kuzafika lapha athi kwanele abe sesukuma enze lokho kumele akwenze. Siyabonga mfundisi. Ophi ungathini kimi ngoba lapho ukhuluma ngabantu abaningi uNkulunkulu kimi ixwayiso lokwahlulela njengomuntu singakufanisa ukuthi umuntu munye ngamunye ulenkomicho yakho. Inkomicho leyi ngeyokubekezela kwaNkulunkulu. Nxa ulokhu usona uyalokhu igcwalisa usona uyigcwalisa mbijana ingazi igcwale ichitheke uNkulunkulu uyahlulile. Kodwa kuyathatha isikhathi eside. So umlando ngokuthi phenduka uchiye izono inkomicho ingakagcwali ngoba ingagcwala uNkulunkulu uyakwahlulela uphondo luza kukhala. Siyabonga abalaleli kule ngoma ethi phenduka kungakavalwa. Ukuzavala ungasindiswanga. uNkulunkulu nxa ekunika impilo unika ithuba lokuthi ukhethe. Kasoza lahla umuntu engamphanga ithuba lokukhetha. Batsho njalo abafundisi. Soza lahla umuntu engamphanga izixwayiso. Ngakho nxa sifunda incwadi kaSambulo sizwa ngamacilongo sizwa ngempondo ezisinika isixwayiso phenduka usindiswe kungakavalwa. Nkosi ayibe lani sidibane njalo kuvikelizayo endaweni efana nayo ngesikhathi esifana nayo. Siyabonga.